Ribatsira Mafhungo SABC ubva pano Clan Park Johannesburg 2 mafhungo mahulwane nga chino chifhinga kheya. Muhatuli wa khothe ya ndayotewa Vho Stephen Majid vari vathu vane vha khou ṱoḓa vhudzumbamo fhano Afrika Tshipembe a vha tea u dziṅwa vhuimo ha u vha tshavhi nga mulandu wo balelwa u ṋekedza maṅwalo o fanelaho. Mr. Said says to General Khan, Juju called, your things are coming along, it's moving along very nicely. Komishini ya Madlanga namusi yo thetshelesa vhuṱanzi vhukwamaho vhushaka vhukati ha Major General Vho Khan na Vho Julius Malema kha EFF. 4 of the South Africans are also going to be charged for harboring illegal immigrants. Ho farwa vhagwi vha migodi vha siho mulayoni vanofhira maḓana mavhili phala Western area. Ndi madekwana ribatsira mafhungo fano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lehaye kha rive roṱhe. Kha khathulo yavo ye hu sive na u hanedzana na huthihi khothe ya ndayotewa yo haṱula i tshi khou ima na khathulo ya khothe khulwane ya Western Cape ye ya amba uri zwiṅwe zwiteṅwa kha mulayo une wa kwama dziṱhundu a zwiho mulayoni musi vha tshi khou ṋekedza khathulo yavo. Muhaṱuli wa khothe iyi ine yavha yone ambadzifhele kha shango Vho Steve Majid vari dzitshavhi na vhathu vhane vha khou ṱoḓa vhudzumbamo fhano Afrika Tshipembe a vha tea u dziṅwa vhuimo ha u vha tshavhi nga mulandu wo balelwa u ṋekedza maṅwalo o fanelaho kana u ḓivhiga mihashoni ine ya tshimbidza mafhungo a dzitshavhi kha maḓuvha maṱanu o pimiwaho. Today, the Constitutional Court hands down judgment in an application for confirmation of an order of the High Court of South Africa, Western Cape Division in Cape Town. That court declared certain provisions of the Refugees Act number 130 of 1998 unconstitutional and invalid. The Helen Suzman Foundation, Amnesty International, the Global Strategic Litigation Council for Refugee Rights, the International Detention Coalition, and the United Nations High Commissioner for Refugees were all admitted as amici curiae by the court. This matter concerns access to the asylum system. It raises the question whether asylum seekers may be prevented from having their claims determined on the merits because of procedural non-compliance relating to their immigration status, manner of entry into South Africa, or failure to report to a refugee reception office within the prescribed period. Now, the challenged statutory provisions are sections 41F, 41H, 41I, and 21(1)B of the Refugees Act. Broadly speaking, these provisions permit asylum seekers to be excluded from refugee status or prevented from entering the asylum process where they have allegedly committed certain immigration-related offenses, entered South Africa other than through a designated port of entry, failed to report to a refugee reception office within 5 days, or are not in possession of an asylum transit visa. Bamasho wa muno vari vadzulapo va mashango a nnḓa vho no fhira zwigidi zwa 20 vho no humela mashangoni a havho nga kha mukanoni uyo u bva tshe ha vulwa senthara ya u humisela vhadzulapo avho murahu ngei Musina vunḓuni ḽa Limpopo. Vhunzhi vhadzulapo avho vho humelaho mashangoni a havho ndi vhadzulapo vha shango ḽa Malawi. Mulanguli wa vunḓu wa muhasho wa muno Vho Albert Matsaung vari madzangano a vhathu a khou thusa nga zwithu zwa ndeme zwine nga zwiḽiwa kha vhadzulapo vha mashangoni a nnḓa vho lindelaho sentharani iyo ya Musina. Komiti ya Phalamennde ya muhasho wa muno i kha madalo a maḓuvha mavhili a u lavhelesa tshiimo henefho Musina. Since we started here in Musina, then where we started at the showground. From there, while we're still preparing this area. This area was a bush. Public Works, with their competencies, have assisted us to make sure that we deal with this space. Now, in terms of the numbers that were here, I can confirm with you that since we started in this camp, we've managed to process 20,803. And the 20,803, 17,370 are Malawians. It's a combination of mothers, fathers, and the kids. But I must indicate that the population in terms of the age group, you might have seen them, mostly
young people. Then another portion of the 20,803 is 3,324, which are Zimbabweans, and 109, which are the Mozambicans. This number of 20,803 is a number that has been processed by this team that you are seeing around here. We brought in our teams here. We ensured that we bring in capacity. Other stakeholders have been working with us. Others, civil society also came in to make sure that they assist and support the people with food. SAPS has been here to make sure that there is law and order. All the relevant stakeholders have been here. That is why this field today is empty. Mukomishinari wa mapolisa vunduni la Gauteng, Lieutenant General Botomi Mtombeni, bari kampani ya tsireledzo ya private ya Fidelity ine ya Fidelity Security Services yonekedza bufo muruche kana helicopter uitelo thusa mapolisa kandwa yabo ya ulwana babi ba migodi nganda hamulayo buponi ya migodi ha Western Area. Bomtombeni bari mapolisa bonofara bahumbulelwa banopira madana mabiri bane bakutumanywa na obya migodi nganda hamulayo henepo kabenebo bangwe ndi badzirapo bafano Africa Chipembe, bangwe ndi ba Mozambique ngeno bangwe babadzirapo bashango la Zimbabwe. Bunje bahumbulelwa abo bapfi abana mangwalo atendelo abo bafano Africa Chipembe. Unfortunately, we didn't get firearms to the expected level. We managed to arrest over 198 people, all of them for illegal mining. And just brief breakdown, over 107 of them are from Lesotho nationals, over 56 of them are Zimbabwean nationals, about 4 they are over 56 are Mozambicans, and about 4 are Zimbabwean nationals, and over 21 are South African nationals. And 4 of the South African nationals, one of them we found them in possession of ammunition, over 120 rounds of AK-47 rounds of ammunition. And 4 of the South Africans are also going to be charged for harboring illegal immigrants, and over 170 of the arrested people will also be charged for being illegal immigrants in the country. All of them, those foreign nationals, don't have passports, asylum, or any legal document to be in the country. Matina barifarele abo beba bachikwamba ndi mwambeli wa mapolisa pano Johannesburg bane bababo Fred Kekana musirishko vela phanda komishini ya tsidzuluso ya madlanga yopfa butanzi ha uri huna bukonani bukate mufisiri wa busebi kha zwa buchinyi Major General Boferos Khan khatina mranga phanda wa lehoro la EFF bo Julius Malema none mkonanyi wa hone ufindira mabindu wa private bo Mohammed Mo Said izwi zikoda musi uchikonekedzwa butanzi bune ha kwa Khan phanda komishini iyo naho bone bane basiho fedzi bo Malema bo visa chitatamende chichabaliwa phanda komishini iyo he badadadzela kule zwa budifari busongo daho. Dzula la komishini ya madlanga lolavela samiledza vukati ya muofisiri wa zwa vusivi Major General Boferos Khan na bo Mohammed Mo Said eni yakosia una mbudziso nga mranga phanda loro la EFF bo Julius Malema izwi nga mranga msibo Malema borumera miledza ikwa mochigwada chilwaona zwa dzithundu dzisiyo murayoni cha Operation Dudula kha Said yevo Said vaperesera kha Khan. So what General Khan is disclosing here is that the purpose of these questions is not to establish whether the Inspector General has a relationship of any nature with Timi Marimutu. Rather, it's to trap the Inspector General into lying in an answer to Parliament and then to use the fact that he will have lied to orchestrate his removal. Lingwe fungundile kwa monda tiso ya Khan lela rumelo kha Malema nga Said one aphi Said vo divadza Khan uri avanga dirule mshumo one akopfi Malema vo tshireledza Khan. Salams bro. Juju called me now. He says that your things are coming along very, very nicely. It's moving along very rapidly. But just give them some time, but it's going to happen for sure. So, Mr. Said says to General Khan, Juju called, your things are coming along, it's moving along very nicely, it's going to happen for sure. General Khan thanks him,
says much appreciated. Vho Malema vho swikisa ḽiṅwalo ḽa muano kha khomishini vha tshi khou amba uri ahuna tshe vha tshi ita tshi re nga nnḓa ha mulayo. At paragraphs 57 to 65, paragraph 9, I deny that I conspired to orchestrate the removal of Dr. Dintwe. Paragraph 10, in any event, I regularly receive information from various sources, some covert, some public, that relates to my work as a member of parliament. Vho Vusimuskhet Matlala vho ḓivhonadza kha khomishini nga kha tshumelo ya online ono ḓivhonadza havho o fhedzisela phanḓa u ya kha ḽa 15 ḽa uno ṅwedzi. Zwi tshi zwo ralo u kha ḓi ḓo vha na muṱangano vhukati ha phuresidennde na muhaṱuli vho nothaho Madlanga u rera nga khonadzeo dza u engedzwa tshifhinga tsha dzulo ḽa khomishini iyi. Mathina ha ba songo vhe vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale ri tshi bvela phanḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha ḽihaye kha ri bvele phanḓa. Musi ri khou bvela phanḓa ri lavhelesa fhungo iḽi ḽa uri iri ṱhanu dziṅwe na dziṅwe ṅwana wa ngalangala kha ḽa Afrika Tshipembe u ya nga tshiimiswa tshi sa shumeli malamba Save Children South Africa, phesenthe dza 77 dza vhana vhane vha khou ngalangala vha khou fhedza vho wanala ngeno vha phesenthe dza 23 vha tshi fhedza vha songo wanala. Kha lavhelese muvhigo nga ramafhungo wa SABC Tshilidzi Tshivhase nga vhana vhane vha khou ngalangala tshiṱirikini tsha Vhembe, zwinzhi kha mbekanyamushumo ya zwa maramani nga awara ya malo matshelo nga madekwana. Iri ṱhanu dziṅwe na dziṅwe ṅwana wa ngalangala kha ḽa Afrika Tshipembe u ya nga ha vha tshiimiswa tshi sa shumeli malamba Save Children South Africa, phesenthe dza 77 dza vhana vhane vha khou ngalangala vha khou fhedza vho wanala ngeno vha phesenthe dza 23 vha tshi fhedza vha songo wanala. Nṋe ndi tenda kho uri tshithu tshiṅwe tshi tea u ya vhona ula muthu ane uri o vhona tshithu anga ḓi tou bala u tshi amba. Nṋe nda ndi khou tou wela kha muthu ane o vhonaho tshithu tshiṱukuṱuku ene tshi tshi vhona tshi nga ita something kha case nṋe ndavha nayo. Ndi tshi ri ni ḓi pfha hani ndi tshi khou mbona ndi tshi khou balelwa u isa vhutshilo hanga phanḓa ndi sa ḓivhi uri ṅwana wanga u gai. Ndi tshi khou tou humbela uri nga hono vhuṱanzi vhuṱukuṱuku ne na vha naho vhu ambe ḽiṅwe ḓuvha vhu nga thusa uri ndi dovhe ndi vhone ṅwananga. Ngori nṋe ndi tshi lavhelesa ṅwananga musi a tshi bva maḓini o vha a tshi nga ndi nga ri nndwa a nkharavha ra dovha ri sa phanḓa na vhutshilo. Nṋe ndi tshi lavhelesa ṅwananga o vha a songo hwaya a songo itea tshithu khaye. O vha a tshi nga muthu ane ndi nga ri nndwa si yashu a ri ma ndo vhidzela no swika luraru holo luṅwe ndi tshi dovha ndi tshumela tsini mapholisa a nkhomisa a ri fara na uyo muthu. Zwi vho dzhia miṅwaha ya tshivhalo musi Fiona Matodzi o ngalangala. Tshiwo itsho tsho itea ngei shangoni ḽa Itsani. Fiona o ngalangala musi a tshi khou vhuya tshikoloni. Vho Tshilidzi Mufunwaini ndi mme a Fiona vhane vha ri musi zwi tshi thoma a hongo vha na tshumisano yavhuḓi na mapholisa. Hezwi ndi zwienda zwe ṅwananga a ṱuwa o ambara zwone, ndi zwienda zwe ṅwananga a vha a tshi anga zwo tshikoloni hezwi, ndi zwone zwienda zwawe hezwi. Heyi ndi jesi yawe ya tshikolo ye a ṱuwa o ambara yone. Heyi ndi tshuniki yawe.
Bangwe machudeni University ya Unisa boba bokubangana nda campus ya University yo ya Sunnyside droboni ya Pretoria une bakobyo babadeliwe magabelo abo achikwama chambadelo za machudeni cha NSFAS bari ulenga wana habo magabelo ayo zosiya bunji habo bachikobalelo renga data uitela ngudo za online urenga ziliwa kati na zvingo zishumiswa zva ndeme zvine zvakobeya ngudo dzavo khomboni ba university bari bakati na uita mbadelo idzo kha machudeni benebo. Machudeni wa University ya Africa Chipembe Unisa voanganea hovo taisambiriro dzavo une barichikwa machinarambedza machudeni nga khangudo dzavo NSFAS volenga unechedza magabelo avo rune zvakutitisa ngudo dzavo na kuchirire kwavo kwa dhuva na dhuva vari musi vasongoona gabelo lavo la mwedzi nga mwedzi vunji avo havakoni kusvikelela urenga data zvimwe zvine zvokuvakondesera uri vajenerere kha kilasi dzavo dza online uita ṱhoḓisiso kha ngudo dzavo kati no humisa dzi assignment nga tshifhinga. If we don't receive the allowance, we don't buy data. We don't buy data, we are not submitting assignments. If we don't submit assignments, we fail. And once we fail, then that's another story because we don't qualify for NSFAS after that. Machudeni ava avoamba na uri mashini ayani atanganidzwa nga machudeni va Unisa ndi matuku rune havakoni kusvikelela ṱhoḓea dzavo dza pfunzo na dzavo ne vane vari musi vachivambedza na mamwe machudeni kha dziṅwe yunivesithi vanetshedzwa thikhedzo yo pimiwaho kha ngudo dzavo ngauri vha guda nga kha tshumelo ya online. We only get data during exams. Our assessments are done online and some of us need to research for the assessments. We come from disadvantaged families where no one is working. We do not qualify for SASSA SRD grant as we are NSFAS beneficiaries. Other university students get 1.7 monthly allowance while we get 316, and from the 316 we are expected to buy data and to buy our own personal toiletries. Va university vari vayapfesesa mbirelo dza machudeni na uri vonothoma na ubadela magabelo a machudeni. From Friday onwards, we started to process the batch programs, and our students started to receive their remittance. Va University ya Unisa vari machudeni vatea uisa phanḓa na u lavhelesa dzi account dzavo vhunga vhekati na mbadelo zwitshezwo ralo machudeni vha khombela uri vhe na vhudavhidzani ho khwaṱhaho na uri magabelo avho badeliwe u thivhela u thithisea hone hanga vha hone nga kha ngudo dzavo tshifhingani tshiḓaho. Zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane ali fhasi. Dollar and 16 rand 24 cents, pound and 21 rand 72 cents, euro and 18 rand 57 cents, pula yone ndi 1 rand 14 cents. Mikobe pala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,155, platinum ndi $1,645, oil songo kunakishaho ndi $73.69 nga fagi. Musi ri khou bvela phanḓa vha khamphani ya zwivhaswa ya Shell vari dzina iḽo ḽi ḓo dzula ḽi hone lwa tshifhinga tshilapfu nahone vharengi kha vha lavhelele u bvela phanḓa ha tshumelo yo ḓoweleaho zwiimiswani zwavho hu si na u thithisea. Izwi zwi khou livhiswa kha vharengi na vhoramimoḓoro vha fhano Afrika Tshipembe nga murahu musi Shell yo rengiwa nga khamphani ya ADNOC Distribution ya ngei United Arab Emirates. Iyi khamphani ya ADNOC Distribution yo renga Shell nga masheleni a randa dza biḽioni dza R60 none i khou renga tshipiḓa tshiṅwe na tshiṅwe tsha Shell pano Afrika Tshipembe. Izwi zwi katela zwiṱitshi zwa u shela zwivhaswa zwa Shell zwa maḓana maṱanu na fumalo u mona na shango khathihi na dziṅwe khethekanyo dzo yaho nga u fhambanana. Matina ana musi o guma nga u rali dzivhulwani na nzhelelo khou tevhela na mutsho ubva kha nṋe mukolo wa Matsila madekwana avhuḓi.
lokular kwa ndani zono zor kula mchwa mari kwa na kala machura kuri au wana zono kuri wa pizza kwa mchwa makore kolo ambara kazi zoni zwa kapo kore aona katasha ngurkonda au ndikuna mimia kile dwe kubuzula ngoto ra pizza chakala machura ko dwa wana mcho wo urubondo romia rotwa kolo ko wanda bena pala uponi no bre da pena shango ya chipembo ko dwa wana mbra kizila zwa dwa ku ko fela ka upono wani chaka zone katasha ngo katasha dwa diura upora mchwa makola sa kutayo wati pizza zono dwa panda ramdaro sombro from piso chokola nga degree celsius manalote lafika shimero ko mavunda shwe bana vunda hakutanda konori ukura mchoro zidovo korokla pedzia za gonya za 20 pala Pretoria katina 21 pala Broken Spit katina 22 pone wori the Springs chaka vundla ya vundla alipopo na program mchoro doro sana zonga machuni pedzia lichitawa rudela pala Musina za sukaka 23 za sukaka 22 pala Polokwane katina 24 pone wori ndiam kopane chipala panda chaka vundla Mpumalanga na program mchoro wori udo doro sana zonga machuni pedzia lichitawa apisa pala skokoza za sukaka 27 za 21 Bombela kati na 21 pone wori ndia Ermelo kavundla KwaZulu Natal nane paruka mchoro udovo kortola machuri pizza lechitaba hadudera pala ulundi za sukaka 27 zaropa za sukaka 27 pala Richards Bay kati na 25 diroboni wori ndi ya Durban kavundi labara vundla Eastern Cape nane paruka mchoro wori udovo kortola machuri pizza hadudera lechitaba uneza za sukaka pala 28 pala mtata za 24 pala Komani kati na 21 pore wori ndi ya Tsebeka shipra panda chaka vundla wori ndi vundla Western Cape nane paruka mchoro wori udovo kortola pizza hadudera lechitaba pala Cape Town za 18 zaropa za sukaka 22 pala Fred kati na 20 pala Lensburg Kavin Levery de Vundula Northern Cape nane par kwa mchawari dovo got rapezia adudela chitaba za sukaka 25 pala Uppington za sukaka 23 Springbok kati na 22 ponebore ndia Kuruman Kavundula Free State nane par kundi mchone woro dovo korota machuni pezia adudela chitaba pala Frankfurt za sukaka 19 za dovo za 20 Krustad kati na 20 ponebore ndia Bothaville matazo zino butpetsa ngavundula shune woro Vundula Northwest une hafa nane pande mchone woro dorfa zunga machuni pezia chitaba adudela pala Potchefstroom za sukaka 21 za gonya sukaka 22 pala Harrisonburg kati na 20 Ottosdal kati na 22 ponebore ndia Maiking matangoro angariza vakatara la mucho zo rafrazo na marikwana andotere udapse kwa wodi da